बे समाव हाग्रामा महिलारी एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जे आशीर्बाद होनाय जे हाबाफारि एबा आशीर्बाद लानाय जे हाबाफारि बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया लाबाय थानाय आरो बे बाथ्राखौ एबा बे लाबाय थानायखौ लानानै गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारी एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजानिफ्राय आशीर्बाद एबा बे समाव आशीर्बाद रेली एबा आशीर्बाद हाबाफारियाव बिथाङा आशीर्बाद लायाखै नाथाय गुबुन दिगजोंसो एबा गुबुन बिथिंजोंसो बिथाङा गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरखौसो बे समाव बिथांमोननिफ्रायसो बिथाङा आशीर्बाद नागिरबाय थादों आरो आशीर्बाद लाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसलते ই ৰাজ্যৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পেলাই এই যাত্ৰাটো কৰা নাই তেওঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন ব্যক্তিৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি এই যাত্ৰা কৰি আছে আশীৰ্বাদ এইটো অন্য অৰ্থত আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰি আছে बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आशीर्बाद रेलीनि सायाव खुगा बेखेवदों एबा बाथ्रा बुंदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जे आशीर्बाद रेली आशीर्बाद लानाय जे हाबाफारि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा लादों नाथायबा बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा आशीर्बाद रेलीखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा लायाखै बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायसो नेताफोरनिफ्रायसो बिथाङा आशीर्बाद लुबैदों आरो बिथांमोननिफ्रायसो आशीर्बाद लानो थाखाय बिथाङा नाजादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों एबा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोनां बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बे समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ गाग्लोबदों एबा बे समाव गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे हाग्रामा महिलारी बिथांनि जे आथिखालनि जे रोल बे बिथांनि जे रोला बे समाव अपोजिशननि नङा बीटीसीआव बिथांनि रोला थिगैनो दं नाथाय बे समाव स्टेटआव एबा रायजोआव बिनि जे रोल अपोजिशननि रोला बिथांना गैया बीजेपी राजखान्थि हान्जाजोंबो बिथाङा अपोजिशन महरै खामानि मावनो हायाखै आरो बेराफारसेजों कंग्रेस राजखान्थि हान्जाजोंबो बिथाङा अपोजिशननि महर बा बिथांमोनजों अपोजिशन महरै खामानि मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा फैबाय थानाय समाव देरहानो थाखाय बिसायख'थि गेलेयाखै बिथाङा बे समाव गावखौ सिनायथि आरो गावखौ रैखाथि होनो थाखायसो बिथाङा बिसायख'थि गेलेदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा অপজিশ্যন হিচাপে তেওঁ ভাল কাম যদি কৰি থাকে ক'ব লগা একো নাই কাৰণ সি আভুৱা ধৰি আছে এইকাৰণেতো কৈছোঁ মই অপজিশ্যন হিচাপেও কাম কৰা নাই কাৰণ অপজিশ্যন কাৰ বিৰুদ্ধে যদি ইউপিপিএলৰ বিৰুদ্ধে বিটিচিত ঠিকে আছে ষ্টেটত কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অপজিশ্যন কৰি আছে ষ্টেটত কাৰো বিৰুদ্ধে অপজিশ্যন কৰা নাই বিজেপিৰ অপজিশ্যনত নাই কংগ্ৰেছৰো অপজিশ্যনত उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारीनि जे बुंनाय बाथ्रा एबा आशीर्बाद रेली लानायखौ उरखावगोरा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना आशीर्बाद रेली लानाया बिथांमोननिया बे आशीर्बाद नङा गुबुन राजखान्थि दलनि दैदेनगिरिफोरखौसो लोगो हमनाय आरो बे समाव बिथांमोननिफ्रायसो आशीर्बाद लुबैनाय होनानै बा बिथांमोननिफ्राय आशीर्बाद लानाय होनानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जाय दैदेनगिरिया बे समाव अपोजिशननि एबा बीटीसीनि एसेम्ब्लियाव सानसेबो बाहागो लानो हायै सुबुं जाय सुबुङा अपोजिशननि रल लानो हायै सुबुं आरो बेफोरबायदि सुबुङा एबा दैदेनगिरिया बे समाव रायजो राजाफोरनि मा मोजांखौ हास्थायनो एबा रायजो राजाफोरनि मा हाबा मावनो होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा আৰু সি আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰি আছে তা আচলতে ৰাজ্যৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি পেলাই এই যাত্ৰাটো কৰা নাই তেওঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন ব্যক্তিৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি এই যাত্ৰা কৰি আছে আশীৰ্বাদ এইটো অন্য অৰ্থত আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰি আছে তো যিয়ে নহওক অপজিশ্যন হিচাপে তেওঁ ভাল কাম যদি কৰি থাকে ক'ব লগা একো নাই কাৰণ সি আভুৱা ধৰি আছে এইকাৰণেতো কৈছোঁ মই অপজিশ্যন হিচাপেও কাম কৰা নাই কাৰণ অপজিশ্যন কাৰ বিৰুদ্ধে যদি ইউপিপিএলৰ বিৰুদ্ধে বিটিচিত ঠিকে আছে ষ্টেটত কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অপজিশ্যন কৰি আছে ষ্টেটত কাৰো বিৰুদ্ধে অপজিশ্যন কৰা নাই
বিজেপিৰো অপজিশ্যনত নাই, কংগ্ৰেছৰো অপজিশ্যনত নাই। সুযোগ সন্ধানৰ এটা ৰাজনীতি কৰি আছে। এই আভুৱা ধৰা হয়নে নহয়? এই অপজিশ্যনৰ কাম নকৰিলে আৰু 4টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 4.5 বছৰ নিৰ্বাচন হ'ব। আজিলৈকে সি অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপে এবাৰো BTC এছেম্বলিত নবহিলে, কথা নক'লে। আজিজন মানুহে যদি শাসক হিচাপে সফল হ'ব লাগে বা ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে যদি সফল হ'ব লাগে, তেতিয়া সি শাসক হিচাপেও সফল হ'ব লাগে, বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপেও সফল হ'ব লাগে। কাৰণ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নিচিনা মানুহ অপজিশ্যনৰ নেতা আছে। সোনিয়া গান্ধী আজি অপজিশ্যনৰ নেতা, আৰু LK আদবানী অপজিশ্যনৰ নেতা আছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আহিল, আকৌ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে। তেওঁ শাসক হিচাপেও সফল হ'ব লাগে, অপজিশ্যন হিচাপে সফল হ'ব লাগে। কিন্তু সি কাৰোবাৰ আশীৰ্বাদত সৌভাগ্যক্ৰমে 2005 চনত তেওঁ চিফ হ'বলৈ সুযোগ পালে। এটা সৌভাগ্য মাত্ৰ আছিলে, এইটো ৰাজনৈতিক যুঁজ বা এনেকুৱা নাছিল। কিন্তু আজি অপজিশ্যনত থাকি পেলাই সি অপজিশ্যনৰ ভূমিকা একেবাৰে নল'লে। সি মানে দায়চাৰা হৈ পেলাই এছেম্বলিৰ বাহিৰতে বেছিভাগ সময় কটালে, দলো নকৰিলে। যোৱা 2024 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন MP ইলেকশ্যন, তাতো দেখা গ'ল যে আৰম্ভণিত কিবা কিবি বকি বহুতখিনি ডাঙৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু 7 দিনমান আগৰ পৰা সি গায়ব হৈ গ'ল। নিজৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও কেম্পেইনত নানামিলে সি। এইবাৰো তেওঁ এটা ভিতৰত কিবা এটা হিডেন এজেণ্ডা লৈ পেলাই কাম কৰি আছে। আৰু নিৰ্বাচনত 4-5টা দিন আগলৈকে, 4-5টা দিন আগতে তেওঁলোকৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলেও গম পাব কি হিডেন এজেণ্ডা লৈ পেলাই তেওঁ কাম কৰি আছে। এই BPF দলটো শাসনত পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজনীতি কৰা নাই এতিয়া।